takhamtite inhlitiyo yami liwhalele. Ngiyabingelela phela injabulo yami ngithi ke eluhlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami licapho lami. Uyanibingelela gogoeswatini namhla kuleli hlelo lelingena njalo ngabe lwesithathu ngensimbi yakusihlwa nase kuhwalele nase linthambeme abe khona ke gogo ade unithi cabu kunikhumbuta ngemvelaphi yenu lokuyilicapho lenu phela ningemaswati. Ngiyajabula kakhulu lokuthi semoyeni ngenani bantu babe baningi indlela lokuthi sitowanza ukuthi nishare le live stream nanishare le live stream siyakhona kufika kulabaningi bantu abesikolwane bathi hembu nibafakela bato khona kuncusa lwati nakufika ihlolo babe ngilaba laba vele bakhaliphile impela ngale lwati kunangumkhakha wesiswati lokungilemta imphanze tethu imvelaphi yethu phela. Gogoeswatini unibingelela nje namhla ehlelweni enhlitweni akamnanzi kahle ngicale ngekulilela enanga emaswati lalahlekelwe tihlobo kunayo impela sonto lesisuka kuyo ikakhulu tihlobo letithole ingodi emgacweni sililele tihlobo nabake lababese bathatha sinqumo sekutithatha emhlabeni sivile nje enzaweni yasesiphofaneni ukuthi kuwona lamalanga leli viki lesisuka kilo kunebantu labasha labanye basebenzise naku liphilisi nali le Master 900 sililele umndeni sililele umango sililele inkundla yesiphofane sililele live le maswati lonke sithi ncesini takhamtite inhlitiyo yami asikuthanzi ukuthi la emhlabeni kungaba namunye wethu loshiyako. Siseluhlelweni ke SiSwati Sami Bungimi Bami licapho lami ngivumeleni maswati ngibalile laba labavelelwe ngunaku la khona uNkulunkulu azivakashele khona ngelusizi ngoba inthando yaNkulunkulu akwendeki ibe mnanzi ngaso sonke isikhathi. Siseluhlelweni ke leSiSwati Sami Bungimi Bami licapho lami la khona gogoeswatini athakude nje bese ke bantwana bayagolinga lokho labangahamba bakudzinge futhi bakuside. Leli hlelo phindze lisite ekulondoloteni phela letinye taletinto lesifisako ukuthi ngabe nyalo ngasiyavula lapha kuwayilesi stilalele yebe nje tinganekelwane beba sithebulela labantu labadzala ngakubuhleni lamuhla. Gogo ke uvala leso sikhebesi leso nganaluhlelo SiSwati Sami Bungimi Bami licapho lami. Ucela ke gogoeswatini kubanjiswa nguwe wena umbambisa kanjani ke gogo? Ngekushare phela ufake emagroupini kumbe lasihlanu kuya kulalishumi ngekukhomenta nangekulike nangekufollowisha leli page ucela abanye ukuthi babuye bafollowishe babe la. Ngisabingelela nje ngingena ehlelweni ngiyakholwa ukuthi bakhona futhi bantu lese bakhona emoyeni lese babaningi kakhulu ngiyakujabulela ke lokho ngicela siqhubekeni sishare. Bengisalila nje la ekuqaleni ngililela sive semaswati ngekulahlekelwa sengendlulile lapho mhla ka 3 May eHappy Valley Hotel 3 May Happy Valley Hotel kunengqungquthela lenkulu kuneshow yagogo naslwane batabe barekhoda i-one man show balontsha ngalokho semthethweni futhi iwebsite yakhe gogo naslwane siyawamema ke maswati onke laseveni leSwatini siyawamema futhi nabone nalabakunawe emavabo makhelwane abangene bethe eSwatini indzawo lesezingeni yekufihla inhloko lapha ungcebeleke wonke umuntu wemukelekile lithikithi ling100 emalangeni igeneral 180 lelititataniswa. Siyanimema ke maswati ukuthi nibe khona namhla ehlelweni sidabe sikhulumisa indzaba lebalulekile indzaba yemvunulo ukuthi imvunulo yini imvunulo ke imcokwa ngani angeke sisenabe kakhulu lamuhla kuleli hlelo ngoba imibuto ngidayicela nje ukuthi ingene nasevikini lelitako sitaphinze futhi sibuyele kuyimvunulo sibhunge kancane ngoba imvunulo ingiyona ilayela abantu ukuthi siyini. Imvunulo ke iqala umuntu nakamncane nje efike emhlabeni akhule azayo sishiye emhlabeni solo anemvunulo ngetigaba nangetigaba kayifanani ngelemvunulo. Imvunulo imcokwa ngani vele kwekucala nje imvunulo ngalelwimi lokwebolekwa ngoba phela kukhona labangathi nalokuthi imvunulo yini. Imvunulo
nguleli sithi i-traditional attire leli siyaye sikufake nasiya kule mikhosi. Itolo bekungasebenzi ngekuthi kunemikhosi, bekuyinhlala yenda, bekuyinto onke emalanga. Imvunulo imvunulo-ke imgcokwa ngoba ikufihla bungcunu phela. Lokho kokuqala, imvunulo imgcokwa ngoba sifihla ngayo umtimba, sifihle bungcunu, sengayele kuze sivela kubantu sihlonipheke. Kwesibili, imvunulo ingakhomba ukuthi ngingakanani ngeminyaka, ngingakanani nangesikhundla, ngingakanani nangekuthunywa phela emangweni esigabeni nje sekuba ngimi, sekuba lunga lemango, ngingakanani ngoba emalunga wafanani. Kunelilunga nje, kunelithunyiwe lelungumgijimi, kunendvuna, kunani. Imvunulo-ke iyakhona kusihlukanisela labo bantu. Sitawukha-ke la ngetulu bantu abami, sitawujula ngokuthi wena ubute umbuto. Nase siqatiya-ke lo mbuto bese ngulo singasenta ukuthi sijule. Ungacala nje ubute umbuto lonawo wena losemoyeni, kwekuthi imvunulo kuhamba kanjani. Umntana-ke nakasemncane aluswane uba nemvunulo yakhe, uyathi buta lomnye ukuthi luswane luvunulwa ini, lubovu luseju. Imvunulo phela yeliswane kuba liqotho. Nyakatalwako nje kuyahanjwa kufunwe, kuthathwe ihalbhoma lapha, uhlutwe, uhwaywe ngesizotha, kuphume umtiya, kuphothwe-ke, kufakwe leto tihlahla talakhaya netinyamatane leti tawuvikela lo mntana, bese-ke uyagatshiswa lalikhalo. Lidlala inzima lebaluleke kakhulu elukhalo lomntana liqotho. Kokuqala liphindze futhi lifakwe letihlati, tinyamatane netinyoni nako konke letawuvikela lo mntana ukuthi angahabuli. Lokutawuwenta lo mntana ukuthi siphindze sibone ngalo ukuthi lo mntana uyakhula yini noma cha uyahusheka. Ngoba nakakhulako funa siye ngekule lula, siye ngekule ngeta, ngoba nakuphela uyafutheka, uyagcwala lakhathi kule liqotho. Njalo futhi nangabe ahusheka ubona ukuthi bese seliyawubanjwa tibune ndansi ukuthi awu uyahusheka-ke nangumntana. Kuthi nje luswane lwaba silende emhlabeni, uswane liyagcwala, kubonakala-ke kulo liqotho. Nyaka esuka-ke lo mntana kule minyaka yeliqotho, usuka nini kule minyaka yeliqotho lo mntana? Usuka nasaneminyaka lesithupha kuyetulu. Ngike ngachaza elihlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami ligabho lami kwekuthi tikolwa betingekho tinombolo singatati. Indlela yekubona kwekuthi umntana azofikile iminyaka lesithupha, thatha lesandla lesasewete lenhloko, ambonye lendlebe yangala, ingambonyeka lendlebe yangala, kusho ukuthi lo mntana lo iminyaka yakhe seyingetulu kweminyaka lesithupha. Ningakhohlwa phela selihlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami ligabho lami, nina gogoeswatini sikhuluma ngiphase isihloko lesithi imvunulo. Ngiyacela phindze phela tsinzekane enhlitweni manje nishare, senisuke nithule kakhulu kude lo sharako la. Sherani impela, sherani ningabi nalo mona, ngoba ngathi mina ukuthi nabanjani nina umhobholo. Bantu bangalo bangaka sitisamba te bantu kungashare abantu lababili kuphela, cha kahleni bo. Ngiyayekela lokukhuluma mina, ngimela nabantu naba ukuthi bashare, kungafa mina bo. Asenishare le video naye. Philani JJ use South Africa kamhlushwa ngenteni mina la ngashare la, ngenteni nje. Yena bakithi nangumntana nangu uthi othenta ingobolwane ngami la, uthi udla dvuno uthi yami ungafuni kodwa wena kudliwa. Yena bakithi share phela le video le, sekubampheni nje ungashare na video naye wandile mazibuko. Yekela ukuthi danko magriza kona ngimagriza mina, ngimagriza ngake ngamuka banje imali yakhe entimeni. Ngiyacela phela abaswati akithi sishareni nayi video naye ukuze lamanye amaswati nalabanye abantu labafise kuva kabantu ngeSiswati bakhone ukuthola la. Sinemaswati lamaningi kakhulu lengcako ekhulwini labukelako la, asishare nje ukuze abantwana batoyithola la. Bengisakhuluma ngeliqotho ukuthi limcokwa ngani, ngendlule eliqotho nasekaneminyaka lemthana lengetulu kwe-16 kuyetulu. Naka wesilisa sekuyehlukana-ke, ngula kucala khona kwehlukanisa ukuthi lo mthana wesilisa noma wesifazane. Kusuka kule minyaka lesithupha kuya phansi,
lo mntana wonke usuka avunula licotho. Kuba ngileti nyamatane letifakwa la kuleli cotho nalusakhiwa leleti kuhlukanisa ukuthi wesilisa noma wesifazane, ngobe kunetinyamatane letingasebenzi emntwaneni naka wesilisa, kunetinyamatane letingasebenzi emntwaneni naka wesifazane. Kodwa tonke letinyamatane tekuqinisa lo mntwana towukhula avikelekile kunabo tifamona nabo sophekula tikhulu. Nasafikile kule minyaka le naka wesilisa so uthola ke kwelijotshana lokuthi awuvimba nje lobuntu, kuvimbe nala etibunu kafishane kwelijotshana nje lokuncane. Nawo lawo majobo kukhetha etilwane letitsite. Ngeke nje lo mntana mana afakwe emajobo noma ngangisiphi isilwane kulo mntana wesilisa, kubuye ngala kulo wesifazane kuqale kwendiwe bomake nabayentsabeni babiya nelitinzi. Lo litinzi lokwakhiwa ngalo loluvadlanyana lalo kwentombatanyana lokuncane lokusuka kule minyaka lesithupha kuyetulu. Akusilo lonke litinzi, ngobe lonke litinzi litholakala entsabeni, kodwa likhona nalitinzi lothola ukuthi lihlume la entsabeni kulenzawana kulesiyingiliti la khona lentsaba iphefumula khona. La iphefumula khona ke lentsaba siyibona ngani? Sibona ngesiyalo phela, kuphume amandla amahle lamnanzi, kuthiwa kuphefumula lentsaba lapho. La kuphefumula khona kuba nelitinzi loluba lapho. Ngulelo tinzi ke bantu abamlelu sebendako nakwakhiwa nakubuya kulukwa la kwakhiwa leluvadla lalamantombatanyana. Lolo kwenta ukuthi kusebente lelo vadla kufuneka livale lutinzi lolunotsile phela lelitawuhlanyela impilo nelikusasa la kulo mntana. Ngishilo ukuthi nangala kulamajobo akumani nje kuthathwe noma ngangisiphi isilwane kwendiwe ngawe emajobo, ngoba kufunwa tilwane letidliwako emlonyeni, kufunwa tilwane letinenhlakanipho. Ngeke kumane uvunule nje kube kungakhanza indodza yende emajobo enja. Ngeke kwenteke ukhanze emajobo enja. Yini lento athi kubebethe emajobo enja? Inja idliwa phela, futhi inja ihlala iyinja nje. Na ungakuvulise lo mntana emajobo enja bese soba nalo moya walenja ungasumthini. Kufunwa ke letinto leti ngale SiSwati man, hayi labantu labahlala etindlini laba labakhulele kuma-suburbs. Uyayiva inkulumo? Kuqala ke lijotshana la nakaya ngekukhula lo mfana sathe kuya ngalokululeka lelijobo kuze likuvimbeke lobuntu, ngobe phela nakukhula lamalunga nebuntu buyakhula bongaze bese baleni kulamajotshana. Funa ke kukululeke lamajobo kuye ngekuya nasakhulile kugcine kungileti mbeleko. Itolo bekude ke bantu abami letidashi lesetikhona lamuhla. Ngala lo mntuna wesilisa bekuya ngalokukhula lelijobo nje. Adzimathe lo muntu afake naku lesithi timbeleko lalamakhulu lasathi awuvala athi yilili ngobe semdzala lo muntu. Nangala kula besifazane kukhula lelivadla, livadla uze uyawulumulwa yini lo muntu, uyawulunyulwa sidziya senkomo mhla sathethwe sidwaba bese ngetulu kuba nesidziya sembuti, sidwaba senkomo kushukwa inkomo yonke lapha ishukwa into ubuyigegwe lalokhalo ethiwe ke mfi lifindo imbela. Hawu uyawugcoka lo mfati loyo kube nguye uyaze uNkulunkulu ambita sangogo, ngobe bekuziketi leso mntanami lesi uyasibona sikhumba senkomo. Elukhalo lwemuntu uyahamba la ulungile vele uyabukeka mhle sibili ngumfati uzothile ngetulu kunesidziya sembuti. Sidziya sembuti sitenda ngitawuthi nje lento kutenda kwasa apron ngaleli bito lesilungu. Lokunye ke imvunulo lesehlukanisa ngayo, imvunulo yesikhulu ngeke ifanane nje nemvunulo yababe nakasekhaya, kanjalo nemvunulo yemakhosi ngeke futhi zifanane nemvunulo yesikhulu, ngeke ifanane nemvunulo yababe nakasekhaya.
kodwa ke ngobe leli siko lihamba libe nanati ticagogwana lethamba tihlume. Ngithi awuthi khephu siselihlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami eligabho lami. Gogo eswatini ukhuluma ngemvunulo. Ngiyacela sishare, sifollowishe, silike, sikhomente. Gugu ake senimane nikhomente gugu Nkosi yami senibute la emoyeni. Qiniso. Uthi nice show, linda amasuku, asilike phela sishare sifollowishe bese sibuta imibuto. Ngikha ngetulu nje bantu abamayo ukuthi lwati alukho yini, kufuna ngathi ukuthi nifuna luphi lwati kokuthi lilondolodeke la. Buta-ke nawe ubutele bantu labadudane nawe ukuze lo lwati bayohlala balithola njalo ngoba liyawulondolodeka la. Ngiphinze futhi ngelifastelo ngifake naye ngisami intemathe mhla ka-3 May eHappy Valley Hotel. Buyani maswati akithi, buyani bomakhelwane bethu emavela sonzelene neleswatini. Sitohlangana eHappy Valley Hotel. 3 May comedy show ya gogoandslwane. Tikiti 100 rand, i-general 150, 180 i-VIP. Kuma Ocean Basket la khona eVeneswatini ufika ungene khona usitakale uthole itikiti lakho. Ngiyachubeka ke bantu abakame sikhuluma ngemvunulo. Kwekuthi imvunulo kuyabukwa nalendlela lekuthiwa wendiwa ngayo. Le mvunulo ke beyibuyaphi? Emvunulweni thina sisebenzisa le ndalo. Uthi umbuto itolo entsanyeni bekugatshwana ngoba namhla sekwaba nemagqibesha, sekwaba nani. Itolo bekusebenza libumba lamaqhuzu lebekaba la bekuba libumba. Kusebenzeke leto tikhumba kwenta tinto letinjengembotse. Kusebenzeke naku nje tinyoni lesivunulako natigeja. Tonke letinto leto betakhiwa la kuletilwane nendalo lokhu la kusebenza tshani ngekuhlukana kwawo ngoba tshani sinelitinzi, sineliqunga, sinelikinini. Konke letinto leto tinemsebenzi wato la SiSwatini. Ebese nakuya nangala kunesikhumba kwakhiwa tinyoni, kwakhiwa yonke lento le. Lubumba luyadzingeka kusebenza lo mhlaba la. Ngiko phela tagila kusuke kungilesihlahla kanje kuyawugawula isihlahla thite lapha. Nakhona solo kwakhiwa yona le mvunulo sitawuhlala sinothile. Angithathe ke imibuto ngito ukhona ukuthi bese sesiyavalelisa. Nangu Peter Goje uthi nangasanyamalala. Uyabona futhi Peter Goje manje ndakufuna phinze ngikuthole mntanami. Phinze ubute Peter. Uthi ngabe ingatsha ivunula kanjani nayo iyobutheka. Okay, ngiyabonga Peter. Uthi Peter ingatsha ivunula kanjani nayo iyobutheka. Ingatsha nayo iyobutheka kusuke kude lekubheke ukuthi ingakugaba entsanyeni. Kodwa ke lamuhla kubheke ukuthi lelo jaha kungashiyana iminyaka yalo ukuthi ingakanani. Nase kulijale seliqinile nje leselingakhona ukuthi livule emehlo lihambe litibike kuhlupheka kwalo entombini. Sibheke ukuthi akethe avunulile phela tidvashi kusuka kuletimbili kuyetulu. Majobo sekungaba ngetulu vele uthi abangagcoka ulutho ngoba insimbi uyawunikwa mhla safungile insimbi ngilosimohlwane. Lana ke kufihla la sekungaba nalengece elikanye nithi ninechiffon. Lokho letawukhona kumfihla sifuba phela. Nako lokudzingakala ukuthi kuvunulwe ngulomuntu kodwa nakamncane kutaba sidwashi sinye nje ebese kuba ngemajobo. Kodwa nasi ukhulile phela ngetulu yengcayela buyisa umhelwane. Nawufika ke le majaheni utafika uhake lamahlahleni ngoba vele ungadubula uzubanjwe namagagana usagijinyiswa na usabutheka lapha. Kodwa ke lokubalulekile ngulokuthi uvunule wengcayele. Kulamalanga ke sekunetidrash ngoba bengikhuluma ngale vunulo yayitolo la betsengekho khona tidrash. Lamuhla leti drash setiya ngekwehluka nasi ungetulu kwaleminyaka lesithupha so uyasifaka sidwashi. Ufake sidwashi sibe sinye
naso ukhulakhulile solibhobhodlelana sowufika esigabeni sowuthombile soyatifaka tidwashi tibe timbili nase ufika esigabeni sekwekuthi sowuthethe sowuqala kuletinzathu phela uyetu ngeke nje ube ngumgijimi ube lo uhamba ufaka isidwashi sinye leti dwashi timcokwa ngani lamuhla na uphothile nje ulijale lidzale tidwashi tisihlanu noma titinzathu na ufika umoya awunatithatha tonke usale uvela bungculu utawuthatha sinye timbili likanye kugcine khona lesisele sakufihla uthi uyojubela ngesandla utibuyisa tibe ube wena ungaveli bungcunu bakho kodwa na usemusha phela usuke vele umtimba useligqabho ujimile vele wehla wenyuka limasela lomile lusera ungabe usaveda ini ngomveni noma kungakhanya ebaleni kwabani kodwa naso uthethe phela sekunemuntu sowuhlonipha lo muntu ngaloku kufihla lobo bungcunu bakho siselihlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami ligcapho lami gogo eswatini uthi utakuthakasela kakhulu kuphendula imibuto evikini litako la chubekani nihlale nathi elihlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami ligcapho lami sishare silike sifollowisho gogo eswatini uyanithanda kakhulu uyanimema mhla ka-3 May eHappy Valley Hotel kutabe kumnanzi ngendlala esimanga sengane amathikithi nanifuna kudeliverwa futhi nibhale khona la ekhasini nicele kudeliverwa emathikithi gogo eswatini uyanithanda nibe nebusuku lobuhle bye bye.